Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kaulah kore palebur ban seneng abas kaulah tengkana banyak bagus saban kebuna afaidah tengkana banyak bagus saban kebuna afaidah. Kaulah koreh palebur ban seneng abas kaulah kasih sayang pada angkui antara kita saja kasih sayang pada angkui antara kita saja. Kaulah bin ahli sunnah wal jamaah saja saya lupa pun doa tiba akinya mah kaulah saya lupa pun doa tiba akinya mah kaulah. Kaulah dak tabuna Allah ban tabu Rasulullah tulih parengi nasihat ban tolong abah kaulah tulih parengi nasihat ban tolong abah kaulah. Salamullah ala taha kening kuda sareng orang sengak tua ben senyupa kaangkui mabaci antara sampian ben kaulah kaangkui mabaci antara sampian ben kaulah. Salamullah ala taha rasul
habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya rehkan jasa ibadah mun adamu aku nah tak ghaibah. Tengkana banyak bekusah berkebuna faidah. Tengkana banyak bekusah berkebuna faidah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Muka-muka atambah sangat lebur dekat Allah berrasulullah. Juga dekat para wali berka ulama saja. Juga dekat para wali berka ulama saja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sampian panika kaulah kaulah nikah. Sampian kan jasa teja sehingga pada saling sapora salah keni beraja. Sehingga pada saling sapora salah
disolawat serang setan roninga panika kotu bedek kuruna serang setan roninga panika kotu bedek kuruna orengah Allah nikah kuruna orengah Nabi nikah kuruna orengah Allah nikah kuruna orengah Nabi nikah kuruna Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim harumah majlis zikir wa man sa'ilin ya Rasulullah ya Habiballah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ولا يشفى ولا ينفع ولا يشفى ولا ينفع يوم القيامة إلا محمد يوم القيامة إلا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفى بدر التمام مثل حسنك ما رأينا في العراقين وسامي في العراقين وسامي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد ربي فاجعل مؤتمنا غايته حسن الختام وتهاب
حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد. Paling sempurna orang mukminin keimanannya, yang paling baik akhlaknya, itulah sabda Nabi, itulah sabda Nabi. Ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad. Bukan golongan kami orang yang tidak peduli dengan urusan orang muslimin. Itulah sabda Nabi. Ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itulah sabda Nabi. Ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad. Paling sempurna orang mukminin keimanannya, yang paling baik akhlaknya, itulah sabda Nabi, itulah sabda Nabi. Ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad. Bukan golongan kami orang yang tak peduli dengan urusan orang muslimin. Itulah sabda Nabi. Ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itulah sabda Nabi. Ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sadatil kurama, para alim, para ulama, para masyayikh, wa nasuhu bil likri al-mukarram Ki Haji Usman Yunus alladzi sami'na wa ta'na, al-mukarram Ki Haji Jumali Nafis, al-mukarram Ki Haji Ali Muhsin, al-mukarram Ki Haji Abdul Majid, serta stage para alim, para ulama, para masyayikh,
si ampun hadir dak ke tempat si abdina tak bisa nyebut asma agung praajunan si sangan abdina amul jaaki torju kehormati Bapak Kepala Tisah beserta staf-staf epon si abdina amul jaaki, semua jajaran panitia pengajian, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Moni serta Akina Fillah Al-Ustadz Himadi serta stage jajaran panitia yang ikut andil pada pengajian pada malam ini yang saya hormati. Hadirin para rabu undangan rahimakumullah. Pada titian awal langkah kita yang penuh dengan taburan kebahagiaan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran mau'unah dan kudrat dari Allah Subhanahu, kita semua dapat bersilaturahim, bermuajahah dalam acara tabligh akbar dalam rangka tasyakuran dan haul pujuk peltas angin dan pujuk Sri Koning. Moga-moga kalaban Rabu epon praajunan seteja almarhumah si ampon ehuli semankin kento kenging ngapangaparan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ditelaput Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumul qiyamah. Moga-moga tetap atur dak junjungan epon Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelaban arpan moga-moga abdina sareng praajunan langkong-langkong sehadir san bangkin tetep cik-cik istiqomah kangkui angiring alalampa epon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senggana abdina sareng praajunan kenging syafaatul umma beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari pembalasan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin wal hadirat undangan rahimakumullah. Untuk menyingkat waktu, kami selaku membawa acara pada malam hari ini akan membacakan susun acara yang insya Allah akan kita laksanakan bersama. Sebagai gapura acara yaitu pembukaan. Sedangkan acara yang kedua alunan gemah wawilahi, dan tentang acara yang ketiga yaitu salawatun nabiyah bil qiyam. Sedangkan acara yang keempat sambutan-sambutan. Merupakan acara yang kelima yaitu tausiah agama. Sedangkan acara pada malam hari ini akan diparipurnai dengan doa. Hadirin wal hadirat undangan rahimakumullah. Untuk menyingkat waktu, marilah kita melangkah pada acara yang pertama yaitu pembukaan yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Majid. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyu'una kalaban hormat menambi bagian lakian seki arokok sabek dimin kangkui menyelang kangku nyelang mau Fatihah bagian nek bini takok beda seki air deer papan apa sabek dimin toreh mau Fatihah sehingga khusus Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wa ala jami'il malaikatul muqarrabin khususan la Abdul Qadir Jailani lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ridal ummi wa min abi wa abina jaddi wa jaddatina wa ahli baiti wa ahli baitina khususan min jami' ustadi wa ustadina wa man ahabba 'alaina wa li talamidina wa li muallimina wa man awzana bid-du'a
ولجميع المسلمين والمسلمات كافة من مشارق الأرض إلى مغربها بشفاعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir nyuk ngemisah nyuk ona kalaban hormat Fatihah terakhir kanggo ikhol bojo peltas angin sareng kudu seri koning. Moga-moga kalaban idina Allah sadaya sampun masyarakat sekitar kaito sami-sami kenging ngajili nah Fatihah sampun kirimaki deka bojo peltas angin sareng bojo seri koning kalaban barokan Fatihah isaannya lemedaki deka sadaya umat atau masyarakat ipasalam pada sarang Allah kalaban barokan Fatihah si ampun yang kirimaki ke bojo peltas angin sareng bojo seri koning ibareng na barokah ibareng dadi orang selamat di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin bi syafaatihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن
يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وترضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله كل معلوم الله muka-muka bi Allah parengaki muka-muka bi Allah parengaki masorong bonganna kuste masorong bonganna kuste kanjeng Nabi masorong bonganna
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب
بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم dunyona untuk umat Muhammad selamat dunia akhirat dunyona untuk umat Muhammad bahagia dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunyona untuk umat Muhammad papunga dunia akhirat dunyona untuk umat Muhammad sempurna dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam rahmatil alamin wa ja'alana minal muslimin wa fil Indonesia aminin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Usman Yunus Sedi Sarufijah, terjugenan para kiai selain saya tak mungkin abdina nyebut asma petong persetongah kentak ngoreng hormat atin jaga ajunan sedejah. Hadirin wal hadirat sebedang kalam jaki. Syukur alhamdulillah ini kemarin mengkiai ceramah lampu sorot 2 ini saya pengadu kiai solap nih dasar kiai menggulis kecek partai tambahan untuk partai utama kemarin ke Usman Yunus ini ke solap kanan kiri kireng sedaja bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala
Betul kalau serang panjenengan serang Allah Subhanahu wa taala hadir ke tempat dalam rangka kak dinten tasakuran ben pol pujuk peltas angin ben pujuk Sri Koning. Muka-muka saya hadir kanto oleh barokah. Muka-muka saya hadir kak dinto raja manfaat. Kong lakong deki para beda ulama dengan sen pengajian mentera ketika ilmu sebarokah semanfaat. Salawat dan salam moga kepada kajung kita Nabi besar Muhammad SAW wa ala alihi washabbihi seteja mantara oleh sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Para rabu sebetulnya jaki estaipun mangkin suasana lebaran tantoipun mohon maaf lahir tantoipun sedajar Islam mangkin raju kunjurnah sebulan ben Allah panikai papasah sebulan pelapar sebulan petanggi tanggi raja kunjurnah bulan mun bicara amal kebagusan pak bapak nih kalah ke bumbu panikah sepaling rajin henjena bulan basa buem karena sebanyak lakon amal bagus panikah bagian bagian bu mulai laku cabelenceh nyapaki bukan laki ben pakun bu saat anaknya bagi buka si masak sahur orang bi lain boleh andi anak kini pada saya mandi bakun bekombe saya nyose anak sengalon anak sengalon laki nang tak tibi mbian tak tibi sambian Pakun rah, mangkana apa? Karena al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi masiwah. Kelakuan bagus di bulan Ramadan sekalian lebih utama panika 1000 kali luar Roma. Di luar Roma, manternya apa ke Ramadan boleh. Manternya apa ke Ramadan boleh. Moreng laki panika kewajiban memperjuangkan natah rumah tangga wajib yang laki panika moreng bini panika suatu taat bukti taat pengabdian kasela bagombe merupakan pengabdian kasela laki atana ngabdi kenjeren terus panika bulan pasah jadi panika mun bicara kenceran pakun banyan bumbu panika. Anak apa? Lakon panika jadi banyan macam begombe atana masak sahur, ki nyose anak, ki ngelon nih panana kan. Sabenika. Kenceran kapi panika. Moga-moga amal bagus Ramadan mantere terima sareng Allah sema tua sema raja mau banyak panika derajat umat Muhammad Kanjeng Nabi kak dinto kelaben badan Ramadan manter ketemuan di Ramadan boleh manter ketemuan di Ramadan boleh macah selawat sekalian Ramadan paden bisa bukan luar bulan Ramadan sedekah kita secangkir Ramadan panika paden bi sedekah 1000 cangkir di luar bulan manter terima sareng fa inna alamat qabuli maka tante na amal guleben samdian panika terima al hasan tetep tahun marin pasan pancel kenceng ibe dari panika selain sholat salah waktu lebur lebur mau syukur beni kurma syukur an berderu
terus Pantat panika cekuma beni bulan pasaan bede sahur cekuma al hasanatu bede tawul panika tancetankeun panika. Teti panika cek rogina. Panika bari bulan puasa panika mun abe panika wes bablas amali. Romasah mah bahkan patodus mari bulan puasa ka dintoh. Separon nah reng ibadah selawat bulan puasa pun laon tompon. Ampun laon tompon. Jadi beten kaula sareng panjenengan sedaya wala tubtilu ma aslaftum fi syahrin wadana min solihil a'mal saya ngaki sampean kengek sampean pola mari pelapar ben Allah jauh betal ibadah selama bulan puasa apa polang kelakuan bagus panikah yudhibna sayiat batade kelakuan coba di budi dina mula bagus etrema sampean panikah ibadah bakun orang jenbe sehingga panika beten kaula sareng panjenengan ningke ka dawuh Kanjeng Nabi al jannatu mustaqun ila arba'in nafarin swarga panika kerong ka empat golo cetung pertama hifdzul lisan aja gelesan tak kora benta tak kor mektoh mengkira perasaan tak ketretan tigel jago caki nika tanten cek Ramadan mereka tere satu teko brongu nika ampun latin ak nomor dua yutibut to'an panika mikir lapar tretan ben beletang cek ngalak kanjeng ngaji cek ngalak nyaman ngaji ibi panik martelok panika talil Quran pakun lebur maus al-Qur'an Quran merempak pada kasaum lebur apa sasun sunnah moga-moga saja panika ben Allah ibadah bulan puasa mantara terima inti moga-moga tak aning kegaduana malaikat jib maka jib mari bajang telasan Kanjeng Nabi panika ning sahabat pada kerja pola napa sahabat tah maos amin 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 telu kali amin 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 kan sahabat matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah kunna nasma'u kalimatan la nasma'u qablahu Rasulullah boten galuh ngiding dik buruh kalema saya sebelum kula tak ngiding karo panjenengan cak amin amin pahayat rakiben Kanjeng Nabi ka engki sahabat di rumah ka Jibril mari bajang relasen karo toron maka Jibril adu ka Allah Kanjeng Nabi gula adu sampai semacam amin engki napa duwana situng ya Allah orang saapa saben ijek terima aki menoreng durhaka anak kareng to reng tua panika tegen ka anak tege kareng to anak tak mikir kareng itu anak sengsara masuk sareng itu kan mangkan yang lamben panika kebe tradisi kapan telasen panika asidroh mika lebe bahkan nyelase panika aziarah nyelase kagohu ring sepo lamben bahkan Indonesia sedunia kalau sebut lebaran mudik panika mah Indonesia merdua saya terima pasanah kebun Tuhan maka Jibril panika al-kufru orang bini tak berasa tak abang rata tak romasa kalako berusahan orang lah sajen mangken no mantan no bubuan ada ring lakin dek bener bubuan berak temur osom selake tandi peste ada ngececot mangkan yang laki tak guna mangkan kalau ujuk tojuk rokok pos-pos telah benaran tak pikir salah berencana banyak mantan banyak tengah-tengah pada innalillah duh beda boleh lah kuah Ontong sampai anda di jemangkin kapanin tadi. Jika reng bini tak aromasa kausahan orang lah reng bini panikade bener
Kecelak kena ada bener kasebi bengal kasela tak ngoceh kasela kakek panikah tengah cek sampai nomor telok panikah seorang itu aki maka Jibril pasana panikah cek terima panikah orang minta maaf pada mukminin panikah cek sapora kan mangkam bertradisi kepantelasan panikah lahir batin halal biha halal muka-muka cateja berjuang nah cateja ibadah selama bulan puasa terima sareng al saya terakhir kadeta nama sambutan panitia cateja panitia kak dituban Allah mulai perencanaan sampai pengumpulan dana ben lain nah mencari catat ibadah bagus monggo Allah subhanahu wa ta'ala dari selaku panitia mana bibida kekurangan tempat torator bantuator penataan ruang ben sedejena nyoon sabo sabora sedeje sehat dari ben Allah mencari catat ibadah dari badan kaula takoni kanto nyoon sabora wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.